Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd ade mi barakater weken wa masar mi wani algon menna alwada kiyan tajaru efa algon men mi masaruga namaz taka farwaterive rodata hifa qur'an kiyawa mi masaruga algon menna mi libadin heyo badal takun iman terikam wani wara heyo badal take algon menna genuwa suwalaki mi ramadan ma fahu algon menge halatoti kihinetto algon menge kantatta oti kihinetto ramadan maha fahu anikka vesama ihuga olono gota haya badal kollanito heyukamuge magon fasjehi ekibave anikka ves nuata heyukamuge magon farwa kuda kurevi anikka ves algon men ihu olono gota emburi danito ehem vejikamuga wanama e waravve sitam hurikame ramadan maha ki algon menna heyukamuga sabitu uma algon menge nafsuta tarbiyatu kodde madrasa ege gotuga nuata ekama tarbiyat kodde mativeri masare gotuga Allah subhanahu wa taala miwani minbar kodde wafa algon mi masaruga alukantattaka samalukan di fada ramadan masnu mastakuga ves samalukan de beji algon visnadama algon men ramadan mahuga namadutaka farwa terive guruwan kiyawa re alukamuga ves e heda kuri gota hayatuge baakiyo mastakuga ves enage hayan heda kurakamuga wanama kiha ufaveri hinhamaje he taqwaveri iman terikamuge hayataka enage haya vegen daneto kiha baajjaveri ufaveri hayataka enage haya vegen daneto ehmima algon men denegannave algon men ramadan mahu ves mi alukan kuri ilahukan ramadan masnu mastakuge ves ilahake Allah subhanahu wa ta'ala galukan kuran jehene waki masari gama nunkan waki duwahin gama nunkan algon men hayatuge komme duwahikave se ilaha kiyaman terikan adako e ilahuge amurful taka bolamba nahita kon durhende veto gadala masake kuran jehe khasako namadu enkamon algon men azum kanda alamve mi ramadan mas algon men mi ungannaden filal takum filawol libe darus libigane ti azum ves kanda alamve irada kuraviyama den timannage hayatuga baakiyo gevves tuwehika fardu evves namade nalaname timanna hiha ves podaka Allah kuttamve he amal ko gurwan kiyuma adi minum ves he amal takuga wagutta heda kureto badaname timannage haya heyo hayataka badal kolla heyukumge matiga demi huruma azum kandalame e gotuga e azumuga e visnumuga algon men mi ramadan maha alwada kiyam wani ei algomenna mienna haruge ves ramadan maha baddal kurvenikam gevves ummi denne midiya ramadan mahu algon menna kiga roda hifi kita mi hunto miadu algon menna alwada kiya gosfawani emi hun eta bayaku kavvaluga atibi emme duwahe emme sajide jahaduma ves alun emburi dunen aade vene name edi emi hun tibene emme duwahe ga ves allah hattaka roda hifalumattaka alun emburi duniya aade vene name emi hun hita ekaman edi tibene ehem kamon algon men mi ramadan mas mi ginestin fi dawal takun haya badal kollan vi ade muli hayatuge baaki ettan kiyaman teri soli halege gotuge timanna heda qurani allah ge ruhi wodigatun libigatuma wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin mi aatuka mi wafadan ade kalefandu veri rabbuge hazrata hemburi badal ko dan jehe endeka alukon kurumatiga kalefanu estemi hunnashe ehme me ifada baikam ge veto algon masek kuran veru algon haya war baajje verive ufa verive ken dane ade algon maru e diuma fahues algon men ekam ge ufa fagat kan libene ifada baikam ga Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmem bes dawawashi wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.